Hafsat Erzam'dan sizge Allah'ım razı olsun. Buna karan kanday bir çarşına bir toplu menen, körpü bir koz, önünüz, bütün pasadağı şunday bir mukam önünüz menen jakşı bir meselelerdi aytıp, elge kine bir bayandamalar berdiniz, ihram jönünde aytıp berdiniz. Elhamdülillah, çok rahmat. Allah kalasa inşallah daim eliniz altına çıkıp, şunday jakşı sözleriniz menen, jakşı hizmetinizi kılıp, elin dağı, Kuday'dın dağı suymençigine kalıp, İnşallah iki dünya el menen Allah'tan jakşılık gör. Jana Allah subhanahu wa taala sizden ellerge dağı jakşılığını tartılağın olsun inşallah. Kuday'dan urfağınızdan sizden de güçlü alımlardı, sizden de güçlü salih takva urfaklardı kıyametlik için ulağın olsun inşallah. Buna hurmatlı cemaat, emek kuda kalasa yolumuz kengiri içine olsa dağı çoğulup kaldı. Çaçırandı olup, çoğuluş kıyım olup, herkimiz özden ağız açpay, endi özden aşağı dokuna çarşap kalıp, iftarlıkka yakındap kalıp, özünün sözü doğru bolturgan vakitte sizlerge biz sözümüzü cük kılıp, bir nese aytuda biraz saklanıp, şariatı uğur kılıp koyboyluk, melal ketilbeylik, şu bir çoğulgan vakitte kede şuna bir aytıp koyuluk dedik inşallah. Ana Kuda kalasa, bundan keyin Makkaga varganımızda, Makka'da 10 gün bolatken biz namazxanası var. 2 günde bir ve Kuda kalasa töşep işte bir savaklarda kılavuz, uyuşup talimlerde buluruz. Bu Madine'de anda mümkünçülük öte az gezdeşek. Bolgan 3 gündün içinde şu yerdeki ibadatlarda, salamlarda, ravzalarda, ziyaratlarda kılıç planı menenler tolup kalar. Oşanlıktan inşallah 3 günümüzde bekar ötkürdük degen oy, pikir, жаңылыш жана ката деп эсептеңиздер. Сиздер 3 күнүңүздөрдү бекер өткөргөн жоксуздар. Ар бир күндө кирип, ар бир намазга кирип пайгамбарга салам бердиңиздер. Жана ал жерде намаз окудуңуздар. Ал жерде халыс дуаларды кылдыңыздар. Башка бирөөлөрдүн аманаттарын, саламдарын жеткиздиңиздер. Шафаат сурадыңыздар. Мына элхамдулилlah колуңуздардан келишинче пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сөйкөнүп жакындап, өзүңүздөрдүн сагынычыңыздарды bet mangday turup salamınızlar menen koşup bölüştüңүздөр inşallah. Allah subhanahu wa taala Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'de sizden bizden uşunday hayırlı salam bergenizde jana şafaat suraganızды kabul kıldırgan bolsun inşallah. Emi mına ihramga girip jatabız. Kuda kalasa ihramga kirerken aslında uşu nerseni düşünüş gerek. Biz kepinge kirip atabız dep düşünüңүздөр. Allah subhanahu wa ta'ala tavakkeldi, toğda kılıp gelgen el biz. Bardık öz üy bilemenen, tegerek menen, razılıklarda alışıp, birbirimizden geçişip gelgen biz. Tövbanın şartlarını alacaktan kılıp geldik. Koştaşıp geldik. Alış yolga çıkataz, kelen mi, kelbeğin mi, jakşı kal deyip, jakşı sözü de aytıp, koştaşıp geldik de. Allah'a toğda tavakkeldi kılıp geldik mi? Endi oşal tavakkeldin çınığı negizgi eşigi açıldı. Buna Kudayım buyursa inşallah Akkepinge kirdik. Akkepinge kirgenden keyin oldu. Endi Kuda kalasa Allah subhanahu taala uşul denezde ak kepinde günahlarımızdan pak kılgan olsun inşallah. Buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihram baylaganda Hazreti Umar radıyallahu anh ihram baylaganda aytatken o Allah men özümle ihram baylavadım. Tilim dağı, közlerim dağı, kirpiklerim dağı, çaşlarım dağı butumdun tırnaklarına çeyin sana ihram bayladı degen eken. Toğluğu men sana tövekkel kılıp bağınıp berdi degen söz. Sana kulçuluk kılganga dayar degen söz. Lebbeyk Allahumma lebbeyk. Ne damın alacaksına kay tafsir kılıp berdi. Men kızmatıma dayarmın deydi. Oy siz menen bizden Allah'la niye kızmat dayar talap kılıdır? Aytыңыздарчы, kандай kızmat talap kılıdır? Biz özümüz kızmat sürüp atabız Allah Teala'dan. Men dayarmın da atabız. Kanday dayarmız? Kalasan ölüm ber. Men büt bardığı men koşlaşıp, ketişip, razılaşıp, toğday tövekkelimde kılıp, ölümünde boynumu alıp, artıp, ak kepinimde kiyip oturamın. Ölüm bersen, ölümüne de dayarmın. Eğer ömür bersen usul ak kepinde kiydim, bundan arı yaşamda appak kılıp yaşayımın deyip, ant mene kiyip otabız hurmatlı cemaat.
Oşanduktan uşul antımızdı unutup kalmasdan ak kepindik giydik mi? Kudaga tevekkel kıldık mı? Söz verdik mi? Endi Kuda kalasa uşul yok degende ibadatı da aman esen sağ salamat ötkörüp alalım. Kaçan altından eskerteyin. Biz ihramda kiygenimizden keyin şeytan aleyhilanatı azırkı halımızdan dağı jamanrak vasvasalardı kılat. Bizden ihramımızı, ibadatımızı bozuş üçün murdağıdan min ese, yüz ese var vasvasalar menen bizge kayırlat. Anı kara, bunu kara, tikin oyla, bunu oyla. Oşan için Peygamber Sallam bir-birine kapol, uroy, mamile kılbağla, uruşbağla, sögüşbağla dep aytdı. Vela fusuqa vela cidala dep aytdı Kur'an-ı Kerim'de. Buzuqu sözlerdi de aytbağla, talaş tartışta kılbağla dedi. Buna oşantıda inşallah Kuda kalasa biz uşun nesileden saktangancha Kuda kalasa öz-özün Kuday Taladan jardamımızды surayız. Kantip mınday dep surayız. Peygamber sallam sahabalarga үйretken. Bu şeytanın vasvasasından aman kalış üçün daim ozunlardan şu duanı çürgey жүрgüle dedi. Allahümme la ayşe illa ayşel ahira. O jaratkan Allah'ım bu dünyanın yaşosu bana kızıksız. Bana ahiretten gana yaşosu kızıktı. Oşanduktan ya Allah'ım bu dünyanın yaşosu bana kızıksız bolgandan keyin ahiretin yaşosu bana kızıktı bolgandan keyin men oşol ahiretine layık yaşayın oşoga tawfik ber degen söz. Özüm jardamçı ol meni şu dünya yaşosuna azgıratkan şeytanın azgırığından sakta degen manini kaptagan bu duanın içinde. Oşan için şu duanı daim aytaydık. Allahümme la ayşe illa ayşel ahira. Şunuktu mu? Allahümme la ayşe illa ayşel ahira. Ayşe dep Ayşe'nin özünün altına okşaşırağıyla söz. Şunuktu mu? Allahümme la ayşe illa ayşel ahira. O Allah'ım bu dünyanın yaşosu bana gerek emez, kızık emez. Bana ahiretin yaşosu gerek, ahiretin yaşosu kızık degen söz. Kuda kalasa bu ihramdan altında mesleğe үйretutam. İhram kiygenden keyin ança közüңөр oyaqa buyaqa alаңдап кетсе, bir машина көрсөң, уй чөтки машина экен деп, же болбосо бирөө өтүп кетсе, уй мынаны деп, баягы карабастан, же үйлөрдү карабастан, сонун салып дебестен, так ошондой bir нерсе көзүбүзгө жолукса, дарроо көзүбүздү тартып, ушул дуаны айтабыз. Аллахумма ла айша илля айшал ахира, Аллахумма ла айша илля айшал ахира деп, жүрөгүбүз менен Аллахым бу дүйнөнүн жашоосу мага кызыксыз, мен шайтандын азгырыгына азгырылып кетти, мени кечир, мага ахиреттин гана жашоосу кызыктуу, мен ахиреттин жашоосуна даярда деген мааниде иншалла ушул сөздү айтабыз. Ана энди Куда кааласа ихрамыбызды аман эсен саламат кийебиз. Кийерибизде мына дамыл айткандай, ким ихрамы жок болгон болсо, ошол жерде даратканага барабыз, даратты эле алабыз, аталар апалар, daratты алабыз. Daratты алып эле ошол жерден эркек кишилер ихрамыбызды которобуз. Эч кандай тигилген кийим денебизде калбасын, ич кийимде калбасын, носкиде калбасын, баш кийимде калбасын. Чүнүктүү, баш кийимде калбасын, эчтеке калбасын. Жалаң денеге эки акты оройбуз, иншалла. Акты да орап атканда, тегерегиде периштелер, адам эч ким жок болсо дагы үйдө болобу, көчөдө талада болобу, дарроо жалаң болуп чечине калбагыла. Периштелерди качырасың тегеректен. Түшүнүктүбү? Ошондуктан узун кийимдерди кийип алып туруп, орап туруп, анан кийин узун кийимдерди чечкиле, Куда кааласа аман эсен сак саламат көзүңөр адамдарга эмес, периштелердин көзүнө да түшпөйт иншалла. Андан да жин менен шайтан аябай кызыктар болуп карайт ошондо. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи туалетке киргениңерде Аллахумма инни аузука минал хубзи вал хабаис деп айткан. Ушул ыплас жерден илеше турган васваса кылуучу жиндин эркек ургачынан мени сакта деген сөз. Түшүнүктүбү? Эмнеге десе, ошол жиндер адамдар киргенде шымыны шыпырганда алар ошол ауратыны карайт экен. Ауратыны карайт экен, ауратын жактырып алгандан кийин болду ошол адамга эми жашоосуна аралаша баштайт экен. Васвасалуу болот экен. Барып адамдардан бөлүнүп, өзүмчүл болуп, эч кимди каалабай калат экен. Ошентип отуруп анан кийин жанагы жин максатына жетип өзүнүкү кылып алат экен. Эркек болсо аялды, аял болсо эркекти өзүнүкү кылып алат экен. Үйлөн десе үйлөнбөйт, турмушка чыкса турмушка чыкпай ошентип өтүп кетет экен. Кудай өз сактасын, бунун баардыгы ошол туалеттен башталат. Ошон үчүн уламалар айтат, туалетке киргениңерде отурганыңардан кийин анан кийин шымыңарды шыпыргыла дейт. Тик туруп алып шыпырсаңар, жин шайтандын көзү түшөт дагы баягы назар деп коет го, назардан сактаныш керек. Мына ошол назар
jin shaytonning nazaridagi bizni oңдурбай turmoqda jamoat. Deydi nazarlar shunday. Xudo xolasa inshaalloh men shariatda sharim yo'q, shariat barizga tegiz. O'shandan buni to'g'ri tushuningizlar. Yashashda doim kerak bo'ladigan narsa ayriqcha mana iyik yerlarda saqlana bilaylik. Chunki erkaklar barga deb turiblar, darrov chechmangizlar. O'zingizlarni saqlaningizlar. Anan inshaalloh Xudo xolasa ehromda kiyganingizda qurlaringizni beldaringizga yaxshilab tortib olingizlar. Qurvarlar, quru bo'lmaganlar o'ta bishshi qilib turaveringizlar. Al yerda talpada birin-birin qoqib jig'latganda tarta tushsa, shifrni tushib qoladi. O'shandaqdan obdan bekam nima qilgan, o'rog'lar. Beldik bilan. Tushunibdimi? Andan Xudo xolasa ustini o'raymiz. Ustini o'raganimizdan keyin masjidga kelamiz. Masjidda qiblani qarab 2 rakat namoz o'qiymiz. Agar qo'rqib farz namozga yetib qolib, farz namozni o'sha yerga o'qishga turgan qolganimizda, o'sha farz namoz yetishdi bo'ladi, o'sha boyaqi biz o'qigan namozning o'rnida. O'sha farz namoz bilan chektalamiz. Farz namozni o'qib bitgandan keyin salom berasiz. Ana o'sha yerda Allohumma inni uridul umrata fayassirhu li fataqabbalhu min Allohim, men umra qilayin dedim. Jengil qilmaga jana mendan qabul qil deb duo qilamiz. Qirg'izchalar. Anan Xudoyim buyursa inshaalloh niyat qilib o'sha joydan duo qilganimizdan keyin janobi nimani aytgandan keyin labbayk Allohumma labbayk deb aytamiz. Avtobusga chiqqanda aytamiz. Payg'ambar sollallohu namoz o'qigan yerda aytgan ekan, Kebr umrasida ulosini o'tirganda aytgan ekan, Kebr umrasida uloni o'tirgandan keyin bosatganda aytgan ekan, bosqanda aytgan ekanda. 3 turli rivoyat var. Xudo xolasa biz birda sunnatni tashlamaymiz. O'tirgan yerda da salovat aytma, labbaykan aytamiz. Avtobusga o'tirganda labbaykan aytamiz, jurib borayotganda labbaykan aytamiz. Ka'bani ko'rgungacha labbaykan aytamiz. 3 turli undi Xudo taolo jaqtirar ekan. Jabroil alayhisalom aytdi, Muhammad, sening ummatingdan Alloh taolo o'zlaridan chiqqan 3 undi yaxshi ko'radi ayvaydi ekan. O'sha 3 kun chiqqanda Alloh taolo bo'lmay bizga maqtanib, "Mana qarag'la" deb osmon eshigini ochib berdi. Shunchalik siymiq bilan osmon eshigini ochadi. Alloh taolo o'zi bizga maqtanayotganda siymiqdan atdi. Alloh o'zi maqtovga jetishdi, jana maqtovga muhtoj emas. Alloh taolo o'zini o'zi yaxshilab maqtab olgan. Alloh o'zini maqtaganda hech kim uni maqtay olmaydi. O'shandaqdan Alloh subhanahu va taolo shunday bir siymig'ini ilashib qolaylik. Üçünden biri azan. Azan aytılganda Alloh taolo bütün barliq osmon eshik ochib qo'ygan, ferishtalar aytgan, beyshdagi ferishtalar aytgan, quloq saqlay aytgan. Mening nomim jang'irjada, mening nomim jang'irjada deb. Ikkinchisi Allohning yo'lida Allohu akbar deb takbir aytish. Uchinchisi labbayk Allohumma labbayk deb ihromga kirgandan keyin talbiyani ko'p aytish deydi. O'shancha Payg'ambar aytdi, afzalul hajji al-hajju va sajju dedi. Eng bir Xudo taologa jaqqan hajlardagi eng ortig'i talbiyani buyuk ko'p aytish, jana ko'p odamlarga tomoq berish, tomoq tarqatish dedi. Buna biz ko'p talbiyani aytganga jana boshqa qilamiz, biroq tomoqdan ayonib, tomog'imizni kerak bo'lsa, degan tomog'imizni daxil to'lay olmay, keyin shunday bo'lib qolamiz. Nafsimiz bizni yo'ldan qaraqsiday to'nib, taqtab, japchalarga qilib aytib o'tadi. Bugün 15 riyaldan to'laydigan tomog'imizni ertaga umroz bilan, umroz kendi qilib, dag'i boshqa bir amallar bilan to'lab yurmasak da bo'ldi. O'shanda men eskartib qo'yaman, o'shanda bir-biringizlarning haqqingizda biringizlarga o'tib qolmasin. Fatazawwadu inna zada fa inna khayra zadi at-taqwa degan oyat tushgan. Payg'ambar sizdan hajga borayotganda sahobalar bilan chiqqanda, bir sahobalar boy sahobalardan boylig'iga tayanib, o'sha bilan chiqqanda men ushul borib ketadi debchi. Biroq Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshida shunday qilgan, keyin janobi boy sahobalarga da o'r keldi. Al o'zini loyiq topgan tomoqni tigi bilan bo'lishganda jarim yo'lda aldagi tigiga qo'shilib ochqa qoldi-da. Al Rashid bilan o'zini jetatiran qilib borib kelishdachi. Biroq tigini bag'am deb o'zida ochqa qoldi-da. O'shanda qiyinchiliklarni ko'rgandan keyin Alloh taolo ushul oyat tushirdi. Oy, sizlar yo'lga chiqqaningizda azig'ingizda olib olg'ila. Eng yaxshi aziq bu taqvolik dedi. Ma'nisi birovdan so'ranishdan, tilenishdan saqlanu degani. Sirtqi ma'nisi. Ichki ma'nisi Xudoy taologa berilib, Xudoy taolodan qo'rqib, ixlos bilan ibodat qiluvni aytadi. Taqvolik dedi. Taqvo Hasan Basri rahmatullohi aytadi, tushuntiradi. Bu
takva degen emne dese saktануу дейт. Кандай сактанат dese адамдар жолуну жалаң пут басканда карайт дейт. Ыплас жерди басып албайын, тикен жерди басып албайын, шишени басып албайын деп этияттанып басат дейт. Ошону таквалык дейт. Жашоодо ошондой күнөө кылып албайын, бир күнөөгө түшүп калбайын деп күнөөдөн сактанып жашаган адамды таквалык дейт экен, урматтуу жамаат. Күнөөнү смело эле кылып аткан адам менен кийин түндө тахажжуд окуса ал таква эмес. Түндө тахажжуд окуса, бул таква экен деп ному кетет. Мына ошондуктан иншалла баарыбыздан кылайдыган таквалыкты талап кылган астазбилlah иттакуллаха хайсума кунтум иттакуллаха мастататум иттакуллаха хакка туқатиги деген 3 түрдө аят түшүдү. Силер кайда болгон таквалык кыла, колуңардан келишинче таквалык кыла, чыныгы таквалыкты кыла деген аяттардын мазмунунда Алла Таала сиз менен бизге насааттарын түшүрдү. Кудай кааласа хажда Аллах субханаху таала ушул таквалыкты талап кылып жатат. Fatazavvadu inna zada fa inna khayra zadi at-taqwa деген аят. Силер өзүңөрдүн азыңарды алгыла, эң жакшы алган азыңар бул таквалык деди да. Жеген ичкенде да бирөөдөн жаман көрүнүп жик болуудан сактанабыз. Ошондой эле бирөөлөргө сөзүбүздү ham оор кылбайбыз. Сөзүбүз дагы оор келет. Эң оор нерсе өзү сөз. Адамдын жүгү эмес. Адам сөздү көтөрө албайт. Сөз ушунчалык оор. Сөздүн оорлугун бир айтайынбы? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tövbe kete jatkanda bir ayet düştü. Oşanda Zayd'e aytdı, Zayd jaz dedi. Şunda tövbe baratkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga oşa ayetni okup atkanda Zayd jazadatlы dedi. Bir malda tizeme tiyip ketdi deydi. Asmandı jelkeme жүктөп койгондо оор болуп денемде тер чыгып кетти, кара тер чыгып кетти дейт. Жөнүнө тиіп кеткендиги үчүн дейт да, сөздүн оордугун кара. Allah'ın kelamı, buna şunday. Ayette Kuda kalasa biz insanlar Allah Teala'nın rahmatından ümit kılgan insanlarımız. Kuda kalasa şunday bir jakşı saparda ketip жатабыз. Allah Teala'dan жеңилдик сурайбыз. Ошон үчүн бул умра жана хаж намазында биринчи Allah Teala'dan жеңилдик сурап, экинчи анын кабыл болуусун сурайбыз да. Тавaf кылсак да, ey Allah'ım мага ушул тавафты жеңил кыл жана менден кабыл кыл дейбиз. Tavaftın 2 rekatın namazını okuganda da Allah'ım bana жеңил kıl jana menden kabul kıl deybiz. Safa Marvada жүргөндө da Allah'ım mına Safa Marvada жүрөйүндө otam bana жеңил kıl jana menden kabul kıl deybiz. İhramды kiyotganda Allah'ım men mına ihramды kiyotam bana жеңил kıl jana emne kabul kıl deybiz. Ошондуктан иншалла Кудай кааласа Алла Тааладан жеңилдик сурайлык. Ал-хаджу машаккатун деген. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз ушул дуаны киргизген. Ажылык өзү кыйынчылык деген, машаккат деген. Машаккат бардык эле тилде, бирок арабтын сөзү. Бул кыйынчылык, аябай кыйналат адам деген сөз. Ошондой кыйналып кылатган ибадат экен. Аллах субханаху таала ушул кыйынчылыгыбызды кыямат күнүндө ушундай бир оңойчулукка, жеңилчиликке, мунун аркасынан келген кубанычка айландырган болсун иншалла. Мына Allah Teala kıyamet günü olduğunda Kabe'ga 4 burçuna 70 minden Paris'ten cennete deydi. Kabe'ni alıp gelgiler, men hesap kılamın deyisken. Men hesapты başlayayım, en birinci hesapты Kabe'den başlayıp toşaydı, en birinci Kabe'ni alıp gelgiler deyisken. Paris'teler gelip 4 burçuna her bir Paris'te 70 minden çıncıdap gelip 70 min jardamçı Parislermen her burçunda durup Kabe'ni suyradı, cürdü. Aytdı, kayakka dedi, Rabbine hesap orasın dedi. Ben cürbeymin dedi. 70 min Paris'te, her bir Paris'te de kolunda 70 min çıncır var. Her bir çıncırda 70 minden Paris'teler tartkan. Her bir kurçunda şunday. Oşonca Paris'teler jana Kabe'ni süylөгөнгө alıp жетпей kaladi. Nege? Bizdin күнөөлөрүбүз оорluk kılat eken. Oşol Kabe'ni da tart alбай kalат eken, oşonчолук күнөөлөрүбүздүн көптүгүнөн. Kabe özü çürgese, perişteler alıp süylep gücü jetpeydi eken da. Buna oşonda Allah subhanahu wa ta'ala toktagılaçı, bul Kabe'nin bir oyu bar okşaydı. De ona Kabe'ni sorarken, ey Kabe ne kalaysın dese, o Allah'ım ben 3 türlü nerse kalayım, oşa 3 türlü nersen versem ben özüm basam deyken. Neni kalaysın? Birincisi, menin tegeregime kelip ölüp kalgan adamlardı külösün keçirip beşti kılbasam ben ordundan çırpayman deyken. İkincisi, mağa kelip tavaf kılıp, ibadat kılıp,
үйüne аман esen жетip ошол жакта өлгөн пенделеримди дагы менин шапаатыма берип аларды бейиштик кылбасаң мен жылбаймын деткен. Үчүнчүсү болсо мага келемин деп жарым жолда жетпей өлүп калгандар. Же болсо өмүр бою даярданып мага жетпей ниети менен өлүп кеткен инсандарды кечиресиң, бейиштик кыласың деткен. Dese Allah Teala makul etken. Ona şartlanan Allah Subhanahu Teala'nın buyruğu bilen Kaaba endi çılgan vakitte toktağla dağı bir işim var detken. Ya ne işim var dese ben Muhammed'ga barayın detken. Kelip biz bayak Peygamber'den gümbözüne gelmedik mi? Oşal gümbözü aylanat deydi, 7 yol aylanat deydi. Cebrail geldi Muhammed kara dedi Kaaba senin aylanat seni tavaf kılodat deydi. Seni hacı kılodat deydi. Peygamber'den oygan ne oldu? Kıyamet oldu. Ha Peygamber'den soru etken. Ne olacak Kaaba size etken? Muhammed 3 türlü ümmetinden sonunun tokmasın alarga kaygırma 3 önüme şapaatımı aldım deydi. Ne aldım dese senin şapaatıma muhtaç oldum, beni şapaatınız için ben 3 türlü ümmetin şapaatını aldım deydi. Kaaba'da kıyamasında Allah Teala Peygamber'in şapaatına muhtaç eken. O şekilde inşallah kulağınıza sizmeden biz dağı Peygamber'in şapaatını köp suradık. Dağı da sura üzerleri ürüneceğiz inşallah. Biz Medine'ye maksat şapaat sırap geliriz inşallah. Buna alır kuda kılasa, buna meçhide gördüler ha, aldığınızda tırat. Erkekler şu yerine düşesler, tarat alaslar, taratı yoklar. Taratı varlar, şu önce meçhide girip, iki reket ihramdan namazını okuyuşlar. Birisine kafiri süresin, ikincisine ihlas süresini okuyuşlar. Ayal kişilerde kudum oşundaydı. Çünkü ihram orlar şakirezler, ihram yoklar, daratkana barıp, ihramınızları giyinizler inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.